Karena kalau nilai dia udah sepuluh kalau apabila anak saya, jadi misalnya dia udah main itu lah, kayak itu dia orang, sudah sampai dalam semua. Nah kalau itu bakal tidak anak saya, jadi, nah kalau kita semua kawan lain, ada perbedaan pun. Nah soalnya itu Nabi, apabila bagian Al-Quran, nah wala yang nak berangkat. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ومن يطلب النبي من يسر عليه أقوى لا يكون ولا أقوى نصرف ولا أن يطلب يسر عن الله لقد سمعنا كلمة bagaimana dalam lagunya lagu pakai yang betul atau masalah rumah saya apa dengan kawan kata dia apa saja kawan atau kita kembali ke rumah kami nasuah leka nasuah makarumah ada sudah Al-Quran nasuah dulu sudah saya nasuah anak sudah surah berdoa nasuah Allah taala sudah surah al-Waqiah nasuah Al-Qur'an sudah surah Yasin itu adalah ada surah kami nasuah leka saya tahu dalam tarakan sebenarnya udah paham betul itu kalau nasuah mau dari sini nasuah mau dalam lagi dan ini kami ada lawan Kelamun atau dalam tindakan, lalu dia kata akan kami akan memberi Allah. Dalam maknanya kita tahu ini sudah Allah, Abdullah, Ibrahim, dan untuk rakyat untuk mau menabur Allah. Ya betul. Nanti aku berdiri mana wajib kaya ayam maknanya kami betul-betul Ibrahim. Ya kami bersyukur ya Allah, kami bersyukur Nabi Muhammad, apa? Kami bersahabat jauh. Kami belum bisa apa dulu. Karena kami bersyukur ya Allah. Nah kami memberi apa? Nah kami memberi apa? Beri apa tu? Ada tabir pun. Nanti kami memberi apa? Ya Allah, nah ya kami menggunakan tu. Nanti kita berdoa, ya Allah, boleh doa. والسلام على إبراهيم أي أخوي نقبل تعمد الجو أقل إنسان أقرب إبراهيم نحكي أشوف الشغل الأقل فما نحكي الوضع نحن نقول تبيرك نحكي في أقرب إبراهيم نقول الدين يمرنا وكأبار تقولون ممكن أنت مكيالوكيا نحن نقول الدين تقولون orang ada menggunakan betul yang bangunan. Kali ini juga kita bersyukur kali ini kami nak Allah yang naruh ibadu wassalam ala Ibrahim. Nasabah Quran yang naruh ibadu wassalam ala Abdul Basit. Berbeda dengan Allah. Allahu Akbar. Mungkin kita berkata doa. Ayat doa. Namanya Allah. Ayat betul doa. Nasab Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mana nak bersyukur pasal ini apa ini kita Berbeda dari fatwa mata tahu saya Yusufna berbeda dengan kasih merana. Falamma ra'aitu fa'alqaitu ala mahabbati. Nah bersedia lakukan dengan sama tanpa, rasa syakila tanpa, nama bunuh tanpa. Nah nabi yang bernabi eksperimen dia, ini aku barisan lebih risau, alam lebih risau, tak sebelum nama kami benar bukan masih nama kami. Nah ini menampai sebelah terlalu ayam mengambil nama sepalitis. Kisah dia Abrahamis of the land of the soul. Nah majority dia boleh. Nah lima begini orang nak kata usaha lokal usaha itu wala retorika ada. Tidak apa tu nak tidak kasih orang. Tidak tolong. Nanti nak aku bahasa mata nak kasih mereka. Alungan kaku alungan, namulang kaku orang, nabi itu apa itu, nasa cakap terang, nama pun terang. Nah tidak mau bayar dia, tidak mau tidak ada seribu. Tidak lagi ada 10 raka. Nah begini apa menjawab apa? Nah begini, aku nggak pandangan, orang itu tahu itu. Nah kata-katanya sebelum 5 juli itu, yang berapa? Oh ini 5 juli tidak halo, ayo kayaknya udah aku, apa? Itu tidak apa-apa berkal. Ayat itu bagaimana akan kasih tahu nasa bisa yang kayu karangan. Jadi kadang-kadang namanya pakai tail kumbai, namanya kaparu mau mengatur suku untuk dari motor. Ini apa yang dari sekali lama beri parangan. Tapi kalau sebabnya anak saya kehilangan anak ini, jadi saya kehilangan anak seorang ini, dan itu kita hasilnya. Kemudian kalau kali ini kasar kasar saya maka ada hanya juga.
Bagaimana yang mata ni nabi mata dulu kan? Ada nabi atur dulu. Nabi kalau mana nabi mata kalau menauso kalau mata kan sih. Kalau nama kali nak turun. Dulu kita turun kalau awalannya mana? Berarti mana ni nabi ada betul. Kalau mau tidak lagi awal. Kayak betul mau lihat dulu. Sudah kita tahu sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. اليوم مولد الله سبحانه وتعالى. نعم. يا أبا سماه، يا أبا سماه قدر الله. سمعتم الله والأمر. لو سمع وليا لكن تقول كما لك يقع عوام كل الدور. يقتلوا لا سمع سمعين فإسماعيل. لا يا أبا الله سبحانه وتعالى. أدعوني إلى الله خليل الله. كل يقام الله. لكن على التفكير من بين ما عملنا إلى القبر لا تطلق في الأوليان لأن شعبنا تجرسوا إسرافيل وبيتوا بجريبا ناس إسرافيل وبيس إسرافيل نسمي قائل لا بس بجريب يقول الله لن يبقى إليه سنة يبقى إبراهيم خليل الله خليلي يقول الحمد اليوم والله تفكير من يقول أنا من تطلق في الأوليان تطلق في الأوليان أنا أقول لك إلا بقى يا الله kenapa sekali pula dia nak korban dunia apa-apa lagi lalu yakum kaya Allah manusia Nabi ini wallah subhanahu malaika manusia yang berbeda syariat Nabi ini nasi saling sama manusia belum namun terbatas nasional Ibrahim na dunia itu hubungan sama ayatnya nama Mujahidin nama Syafi'ian nama Qardiyan nama Biduyah هذا سمي أين أنا كل يعني أنا كل هذا سبح قدس ربنا ورب الملائكة والروح لما نبي إبراهيم أن القدر يجرون من عائلة زمزم قال يقبل النبي إبراهيم يقبل النبي إبراهيم سبح من سبح من المبيتا لو يقبل قلم قال اليوم لنا نفسكم الصدقات أن تصل لك من قائل أسر سالك سلام الشيء وإبراهيم لديه تقوى تشكى سويته وعلنا إلى الموضع لكن لا بشريمة لكن لكن الله ربنا فإن يدرك عليك على ويسحق الوضع أحمد لو ينتبع هو أما لك بسر صبح قدس ربنا ورب الملائكة لقد يقضون تسمى قرب يبيعون لم يقم يهم يفعيل لكن ايه ماما قبل الله وقبل دورا لأول الجعل الله لم يقلوا تشيرين لكن أكرم الله مغفرما فإنه يقرأ خلقه كيكيروا شعبنا يسحالوا لم يمثلوا لم يكتلوا نسيرين سحقوا طلب يبيعون لم يقم يكمنوا ميقائل لكن يمثل إبراهيم لكن أكرم الله لكن يختاري القيعة إنتروا قبل أن أقول البيان لم يتروا يهدون شبراهيم لم يكن ميقائل لكن أكرم مفرما لكن يتريك إلى أن يوقع لكن الشيء أن الشرع يتلون شرع الله واي قال يا مدرع لكن يبين لا تركا لكن يشكرا أسأل أن يملكا واي لكن كي يلام معي مقال أقوام خير لكن يقول لك نكوي فسكر الغفا لكن لكنا ما نضغط دارو قبلنا تقول أصدق السميقاعين أكتبكم لكن أنا قولا يقف فرقنا سقف بويقا سقف بالرقا كنرا والله لكن بالله يدكم القاعين إذا ما نقول فمن أديك وقف تذكر بنيان القرآية أدروا نشكرا والله نقول بالقضية في الدنيا نتقسنا قوم هاي مسلمة هاي فاطمة هاي مسلم هاي معمي وأنتم لك كما أن يدرسنا الله لا إله إلا الله إلا مدى إلا أن يدرسنا الله تطلق في الدنيا يا عيشة هنا علمنا شرك ومدى إذا كان يواتي مدى فهذا ما نقرأه ناسي كفر أسمى سيكي لكن نمتل كنا نجيب Bila boleh awak kalian
lima tauma ina sana itu. Hanya suetiana kapagi, hanya suetiana kapagi. Inna a'atayna al-kautsar. Tiga lewat ini nama dia. Ya, ini selawatan kalau cuma pakai suetiana. Yang dipanggil nanya mana ada tahu dari mak foto ini mengumpat. Nabi Nabi orang tahu dia ada di sebelah ada. Tapi aku tidak ada yang bisa. Nah, berpikir apa ya? Punya mati kenapa apa kau siapa kenal? Allah, ini ya saya maka sekolah kata apa mau siapa? Tapi dia orang tahu tidak betul apa? Kami kira, dia sudah begini. Ini nasihat saja ini ada yang punya. Nabi aku dah berkawan dengan teman di para orang orang ini. Kamu nak berdoa apa pada pihak Allah? Allahu Akbar. Ya Abu Bakar yang beriman kepada Allah. Ayat Allah. Surah Al-Anfal. Innamal mu'minun alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Alladzina yadhkuruna Allah. Min ba'di an yasma'u Allah. La tadruku bisuqu siratan Allah. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني العبيد يا سمع آيات الله نمر بسلطنة الله سائلا مسخرا الله سبحانه وتعالى. أبينا كمان ayat buat ina ikanuna kasihwa nak akai aku koma kalau kalau kami kasih baru nah kalau kami pakaian nah ya kalau kadir yakin ibn Ka'ab kadiruna ayat makna lana mu'min na in a'adda syahara ikhlas kuna bigan na berpengalaman nah Ehuna mu'min aku berkata berkata dalam masyarakat. Tidak mana keamang Arab, tidak mana keamang Asyawam, ada bersyukur lebaran, ada mitpahari mutakiran, ada mengambil kekakiran mafia, dan yang mengambil usiran selamat. Oh, berkata selamat, maramin selamat. Dari malam Arabna, alina yukir Allah, alhamdulillah, bi'ni'matihi, alhamdulillah, nagabrana, nagabrana, Sama dia bisa bapak dengan lagu ini. Kalau dia orang pasang mana lagu ini, lagu bukan lagu. Mustahil itu berapa? Apa kami yang Allah? Pakai sesuatu apa? Kami lagi berkata, pakar dulu Allah berkata maka ada sekarang apa? Kenapa itu berkata? Ya kalau dua kita ini. أيضا لنا دخلنا مشروع تقوى الله أي بنت النبي نعرض بما قسم الله لنا تخرج علينا الناس مشروع النقاء سمينا على معنى نعيد من قول الله شيء عن قبل الأخوة وسط معنا الشيعة يا رب سبحانه وتعالى أما السلام بقول أنا يا أبي أبي أنا أقول يا أبي berperu di rumah kasih kalau mana nama mana itu yang sesuatu nama semua jadi nama tahu sudah banyak ada laporan apa namanya ini nakul bela kita kami akan ada PJ dan sudah nama sedang mau bisa kalau sekarang masuk kemudian tapi sudah banyak ada lah ada karena semua Tapi kalau sudah tahu Nabi Adam ini yang dulu, kalau kalau dia yang bagi malah selalu. Oh, yang saya lah punya pakai itu lah, aku perlu dia. Ya apa nama itu nama Buddha. Kemudian ada selesai apa? Nah, jadi yang mana? Tidak, ya kalau ada. Apa itu putus apa? Allahu Akbar. Sama apa dia yang berdoa Allah. Alima tahu mana nama Allah. Juga mana nama Allah. Kalau mana masalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhatilu apa ini. Nah, insana sadaqah.
in qala sadaqa, na ila in qala